Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal, Saligak, Angela in Soloksa, Lisantilhu, La Isaralux, ut Yokin Chakuchininkil Chiru, Lihunk Amokain. Lishholomil Katzol Bal Chiru Likutana in Nashye, La in Liyal. Nakataweb na bale li rakal, chi atinak chirish chanru naklikakwa kishkut besi, manakkish cholop, nakhaan an liyal. Salihu Juan capítulo 8 versículo 32 nakatawhun rehebli versículo in utnashe te nauliyal chan utliyal ta achapangere. Sali capítulo 14 ut versículo 6 nashe. Kishieli Jesús re la in libe liyal utliyuam. Maani na shikrik in liyukabeh kui gata sa inkaba. Kui nikenau kula in te nawah kui rulin yukwa. Utchale na nakwan nekenau chikku rilomku. Adi nakakeretal chanru naklekwa Juan salishtzib yo chishkutubal chekwahkwila o naklekakwa Jesus junelik kishye nakhaan junahebru rikin liyukabeh utho kanahkwi rikin lisantil musiqeh. Lekakwa Jesus haan liyal. Akshkabi nabal chirishain. Abanan liakab khalan tsakal chiruliyal. Salihonal naklao no ko atinak chirish litikti nakanawakwi anicheh ish manak ani lak echal re litikti. Utaan laktsa haan limak haan chishkuni likarutz li okchingru chishkuni laan na atinak chirish lima usakwi. Abanan liqaqwa Jesus khalan tsakal li nashpanu khalan tsakal li rilbal li rabinkil. Saib liqakutana nakwan nabale bakwi liqakumon liqachpoyana mil li yokep chisik bal liqaqwa Jesus nikerahrak ak nikeshtaw shbanak yokep chisik ok. Kwan ke bakwi nabali poyenam li nikeshik chol chirishep chishkhuni likareru li nashchechi ili ruchichoch mare li biomal mare chishkhuni li kwankilal achikru li nashchechi. Abanan naklikwink nashtaw chishkhuni la in ahkwi nakokhlak lishchol nakanaw naklina khekh likwan karin saliqachol kahkwi nanukhtasik rikin liyal rikin liqaqwa Dios ustatertosh aqchishkhuni li khukyali nash chutub likwin salishbiomal ma junkwa tishtaw lishterram lishchabilal lirusilal lishrahom liqaqwa Dios khokanak na balipoyanam yo chishyal balshqesh sikbal liqaqwa Dios anaqkwan Yalaqaqoshlaq rish chanru naqsalishben raqal lishtzib liqwaxwan na atinak chaqchirish li atin utnashyenaq sashk'aba kiyob tisik chishkhuni liqarukwank ha'an laq echalre utmaqa junaq liqaruta kiyob tisik kuinqa ta sashk'aba utchoqre li alalbej jonashye aran salihu Juan capítulo 1:1-4 sashtiklajik ak kwank chaqli atin utli atin kwan chaqrik in li Dios utli atin haan chaq li Dios. Haan kwan chaq sashtiklajik rik in li Dios. Chishkhunil ki ushmank sashkaba haan utmaqa areru ki kwank chimaqa ta haan. Rik in kwank chaq li yuam utli yuam haan chaq li saqenkep li poyanam. Ari naqakeretal naqliqaqwa Jesus junnaqik tsaqal rik in li Dios. Naraqbi nashche naqhaanaqkwi li atin hain la inin li la inin. Lina atinak chakchirish sa linakter chakrap. Salihu Colosenses capítulo 1:16-17 nashye kuchik junsut li atinain. Shbanak sa shkabahaan ki yob tesik chishkhuni li areru li kwank sa chosha ho kui sa ruchichoch. Lina ilmank utlink na ilmank ru. Li kwankep shnimal shkahel utshkwankil. Lineke taklank utneke akwabehink. Chishkhunil kiyob tesik sashkabahaan utchoqre haan chan lisantilhu. Haan lishben chiru chishkhunil ut chishkhunil yo utchapom rib sa ashkaba. Qaqoshlaq chanru naq uit chishkhunileb li ruchichoch utinkane elk sa shnahe. Manaqsahun chikliatin champutru naqingane ke anek mare biraq akshot ane naqtqeqa habanan inka chishkhunil li kishkohob liqaqwa Dios reshke balishlo alaq kuyaan kishkohob chitsaqal reru shbanaq liqaqwa Dios mak ahunaq lishbaltil tik chishkhunil ikaru kishbanu ut
ajo rusilal chan risantilhu nakishbanu chishjunil. Liqaqwa Jesús jo liyal. Mokokikulunta chiyolak yalkahkuishkut besinkil nakhaan liyal. Relik chiyal nakhaan sakali alalbeh. Ut liyal mokonakanata chi atinul. Liyal haan hun poyenam. Utaan lishkabil lishpoyanamil. Li oshichal kwankilal kwank aransa chosha. Haan hun poyenam. Haan lishkabil lishpoyanamil. Li choshail kwankilal. Sa hunchik li atin nokoru chishyebal nakliqaqwa Jesús nakajuntak eta tanarik indi saqe li nalemtsung sa chishjunil lishkwankilal. Hani nakyok saqeng chishjunil li ruchichoch. Winkata sa shkaba liqaqwa Jesús mahun kwaraq taqanawru li chukabej chimukotoruq taraq chikulak rikin. Kahwi sa shkaba liqaqwa Jesús li yal nokoruan chishcholobankil chishjunil li jukyal tanan nokoruhan jupoyenam. Lishkomon Takanak chik sa shpen liqaqwa Jesús salihunilik yuam yoko chishsolbal nabal chikshkumona in chirish liqa yuam ut chirish akwi lishyob desihom liqaqwa Dios. Hukanak nakatim ok hunsut kuchik chiruli honala in. Nakchakash desila yuam saruq liqaqwa Dios. Kanap nakaant beresin qaqwe shbanak magachik hun libe li toruq chishsikbal manaqshtaqenkil kwi maqwa liqaqwa Jesús. Bantioshaque naqshinago chubini chiruli junkamoka in sa liqaq angel solok salisantilhu la in saralux ut nin ela waqbal arrenaqtinago chubini sa junchik liqaq angel.